ni ukuvuga ngo Yesu Kristo bataramumenye n'abataramwezeye ntibazi Imana ku rugero k'abayisilamu kuriya batazi Yesu ntibazi Imana kandi niyo basenga. Turi kumwe? Kuriya ntibazi Imana kubera ko batazi Yesu. Umuntu utazi Yesu jambo w'Imana ntiyomenya Imana. Bagabona none baza bataramira Imana bagatokombera nanone bakagenda. Se umuntu azataramura ukuguru kumwe ukundi ko arasigaye hanze gute? Ni muzamu ukamugashira hanze akandi ukamukoraho sha kamwe gakari hanze kamwe kari hanze akandi kukarabijina mu musenge. La 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 la. Tama wima. Yasahimba. Ahimbazwe. Matayo igice ca mbere umurongo wa 21. Ninde wahabonye asome? Kangahe? Igice ca mbere umurongo wa 21. Bamuheze mikro. Azobyara umwana w'umuhungu nawe uzomwite Yesu kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Amen. Ico ni kirimiki. Ashobora kuba yasomye mu Kirundi. Hanyuma ninde ufite Ikinyarwanda? Reka dusome mu izina rya Yesu. Telefone wasomye muri Bibiliya. Iri ni ijambo ry'Imana. Oyashi. Yes. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Hanyuma uzamwite Yesu. Abafite Bibiliya bahasomye ni bande? Aho Yesu handitse gute? Inyuguti nini. Handitse inyuguti nini mu cyapa. Timonye ko handitse inyuguti y'icapa. Izo nyuguti nini zanditse mu capa niyo topic tugiye kubwiriza. Kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yesu agumugisha. Azabyara umuhungu uzamwite Yesu. Uwo ni marayika wari ubwiye Mariya. Yesu ahimbazwe. Na Yosefu ariko ababwira. Mubwira ngo azabyara umuhungu azamwite Yesu. Iyo ni message yari ivuye mu ijuru marayika yarazanye. Aramubwira ngo azabyara umuhungu ngo azamwite Yesu. Imana ishimwe ko Yesu yavutse. Asifiwe. Ngiye kubabwira amazina 5 ya Yesu. Niyo topic ya none y'umugoroba. Niyo topic yo kurangiza umukutano. Na amazina 5 ya Yesu. Muzamuri Imana ishubahira. Yesu ahimbazwe. Yesu uwo tuvuga. Muri imvini ko yavuze ngo tuvuga nta wundi ni Yesu. Ngo buyeri yanzwe n'abubatsi ngo ariko ku Mana ryaratoranijwe. Zamuri Imana ishubahira. Ene data ashimye ibikorwa Imana yabakoreye ni byiza twese turabizi. Imana ishimwe kuko yabibakoreye.
kandi Imana yakoze igikomeye gusa ikigomba kugaragara ni Yesu. Muri iyi nyubako rero hagomba kugaragara Yesu. Inyubako rero iyo Yesu atagaragaye nabyo ni ikibazo. Amashimwe akomeye ni Yesu w'i Nazareti waje muri twe. Haleluya. Nimwakire Yesu uyu mugoroba. Yesu agiye kutwibwira uyu mugoroba uwo ari we. Mazina yiwe 5 niyo tugiye kuganira. Kandi umenye ko tugiye kuvuga Bibiliya yose, ko Bibiliya yanditsemo Yesu gusa. Mazina 5 ya Yesu. Uriya Yesu muri Bibiliya agira amazina 198. Niyo mazina aba muri Bibiliya ya Yesu. Ni amazina 198. Ariko amazina yiwe bwite, haba izina ribwite akaba n'izina rusange. Siko bimeze? Amazina ye bwite ni 5. Ariko amazina yose muri rusange ni 198. Tumuhe icubahiro. Asifiwe. Izina rya mbere rya Yesu Kristo w'i Nazareti muri ayo mazina 5 ni Jambo w'Imana. Muraho? Izina rya Yesu rya mbere ni Jambo w'Imana. Jambo w'Imana bisobanura iki? Jambo w'Imana bisobanura ko Yesu iryo zina ryitwa Jambo w'Imana. Habe na Bibiliya irabivuga ngo mbere na mbere hari honde, kandi Jambo yahoranye niki? Tacaremwe ngo kitagize gute? Jambo. Ngo yaje mube abe ntibamwemenya, ngo ariko bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi ngo abo ngabo ntibabjawe n'ubushake bw'umugabo, ngo ahubwo babjawe niki? N'Imana. Jambo rero ico bisobanura ngo ni Jambo, ni ukuvuga ngo Yesu yaje ari Jambo. Ubundi yabaga mu ijuru ari mu cubahiro c'Imana, aza mwisi, amaze kuza mwisi aza kuba Jambo. Impamvu yitwa Jambo w'Imana ni ikintu gusa kimwe, nuko yaje kudusobanurira Imana. Ubundi vyitwa Jambo w'Imana ntabwo twari kumenya Imana iyo Yesu ataza. Ni ukuvuga ngo Jambo w'Imana, ico bita Jambo w'Imana, niwe waje kudusobanurira Imana. Ni ukuvuga ngo Yesu yadaseruka nta Mana yari kumenyekana. Ese turi kumwe ba? Hey! Mwumve mbabwira amakuru. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo bataramumenye n'abataramwezeye ntibazi Imana. Ku rugero k'Abayisilamu kuriya batazi Yesu ntibazi Imana, kandi niyo basenga. Turi kumwe? Kuriya ntibazi Imana kubera ko batazi Yesu. Umuntu utazi Yesu, Jambo w'Imana, ntiyomenya Imana. Alitabiriwa zamani kwamba atazaliwa mkombozi. Alitabiriwa zamani. Yes. Belobwing alitabiriwa zamani. Uzu dusobanura Imana gusa ni Jambo w'Imana. Jambo w'Imana ni uzuza yamara kukugeramwo wamaze kumenya Yesu Kristo ugasobanukirwa Imana. Na Bibiliya irabivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri iki? Ngo ntawuja kwa data ndagize gute? Jambo w'Imana. Yego. W'Imana icubahiro. Bibiliya iravuga ngo kera kose ngo ntawigeze kumenya Imana. Amen. Amen. Ngo nta muntu numwe wigeze kumenya Imana ngo uretse umwana, umwana wayo w'ikinege nguri mu gituza casi. Nguwo niwe uwo ngo niwe waje ngo kumenyekanisha Imana. Iryo ni ryo zina rya mbere rya Yesu.
ni jambo wiki ashima nanje Imana kuko namenye Imana biturutse muri Yesu Kristo. Yego. Umuntu utarizeye Yesu afite akaga gakomeye ntiyo menye Imana. Kandi Bibiliya izivuga neza ngo uwizera Imana ngo akwiriye kwizera yuko iriho. Bikagorora abayishaka kwizera umwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Daundi nakubangikanya nawe ni wowe undwanirira Mana. Ndetebeshwa amahoro nawe urungunge rushudangira. Ego kwiciga bagazavuga ngo le carré était quoi? Le carré. Définition ya carré ni iki? Aba bose ntimwize carré. Le carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Le carré. Nuvuga ngo Yesu mwumve manu mbabwire. Nukuvuga ngo utazi iyo formule ndi woruhutera umutaro. Nukuvuga ngo formule yo kumenya Imana ni Yesu. Amen. Ashimwe izina Ya Yesu watsinze Satani. Mureke kurangara mureke amagambo. Yes. Nkinjira mu gitaramo cy'ikibererengwe. Mbabwiye ngo basingirize Izindi dutira mbaraga ka mikoro. musingirize ka mikoro. musingirize kandi niba atarafata ikirere mwe muretse hanyuma twinjire mu bintu by'Imana. Kweli. Wowe ntazatinda no gufata ikirere. Yes. Ndiyo. Yes. Asifiwe. Amen. Kubimenya ngo nibwo buzima nduwiwe nawe nuwanje aranzi naje ndamuzi. Kubimenya Imana kumwohereza kwisi. Imana kumwohereza kwisi. Nukuvuga ngo yaraje kudefinira Imana. Yesu yaje kudefinira Imana arayivuga neza bakajabika batigeze biga n'ishuri na rimwe. Yama yimenya arasobanukirwa iyo mpamvu bamwe basaza bamwe n'abakecuru iwacu bamenye gusoma no kwandika bategeze biga mwuka wera Yesu Kristo gusakama basobanura Imana kandi ugasanga abagabo pendo la loqueta porque San Paul langor. Niyo mpamvu namubona abantu bakora ibyaha kuri ntibamenye Imana. Kuko biri iravuga ngo umuntu wakijijwe ngo ntakora icyaha. Kuko ntabaza Imana. Kandi yuzi Imana urayitinyura yubaha ukayiko de son père forme le chambre. Chambre. Mumve hana makuru. Tiwo umenye Imana ngo ukora ibyaha ntibishoboka. Nta muntu wamenye Imana iyo Yesu yaje muri wowe. Duwiwe nawe nuwanje. Arazi naje ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima. Fisama horadashira. Abagabo benshi tuzi biwacu kamushi yaravuze ngo yamenye Imana inganje. Ngo arabona gutya arayibona gutya. Yamabona Yesu ari ku musaraba. Yamamumenya yaravuze ngo kuva umunsi amumenye inganje. Rwanza yarakira umusore. Akimumenya inganje. Kugeza ejo bundi apfa hariya igikondo. Haleluya. Yaravuze ngo namambata mokozi staki kumwacha. Kwa kuwa ni filia. Kambushi yaravuze ngo kuva ya lebe et sans poko trop le air. Leva père brick. Mvuga bamenye Imana kandi nta kindi cyatumye bayimenya no kubona Yesu. Ego. Iyo ubonye Yesu ubonye Imana. Umugabo umwe twigeze guhura mu ivuga butumwa nawe ngo ni Sheikh Abubakar. Twigeze guhura mu ivuga butumwa rimwe ahantu arangije rero ndabwiriza ndangije nawe arabwiriza. None gitangaza uwo mugabo. Muri manshwahiro. Ni mukureba ugasaba abantu bamenye Imana. Niyo mpamvu tugomba kuvuga ubutumwa kugira ngo tubwire abantu Yesu. Iyo tubwiye abantu Yesu bazamenye Imana. Abubakari uwo munsi yariko atwereka inkovu z'intambara tagatifu ya Rwanda. Imakiriya naza handi. Yigiye muri Arabie Saoudite.
akazatwereka ati mwebwega muraririmba mukagira ati mwebwega ntimwagize, akazatwereka inkovu z'amasasu n'ibindi. Sheikh Abubakar yaje mu Rwanda umunsi ngo apreta serma yiwe y'amashuri arangiza amashuri, hariho Kadafi, hariho ba president bari mu bihugu by'Abarabu, yari ko tondagura bose bari bahari. Yari umuntu ukomeye mu rwego rwo hejuru, kandi yiga Korowani, ararangiza amashuri yabo, afatana teoloji arayiga kugira ngo azohindura abakirisitu abazane muri Islam, kuko iwabo ni Tanzania. Turi kumwe ba cyane muri aho ngo amare rero ginuma uzotubwiriza abantu ndizi bantu ki sinzi impamvu abantu bari mu kwidendebeganya, ariko Imana ishimwe kubw'iki giterane. Ngiye kubabwira Yesu wari we azina tanu ya rero Swahili asifiwe. ahimidiwe Yesu. Muri aho noneho Imana Shehe ahindura abakirisitu, abakura muri Islam, abakura mu bakirisitu arabazana abashira muri Islam. Yaratubwiye ngo yaramaze kubakisha imisigiti 7 y'abakirisitu, yakuye mu bakirisitu aba mu nsengero abazana muri Islam. Imisigiti 7 yaramaze kuyuzuza, ngo bamare baramukodesha Burundi kuja kugira gute, kuja rero kuvuga ubutumwa, kugira ngo ahindure abakirisitu abajane kandi muri Islam imakamba. Ngo aragenda ngo agereyo, niho Yesu yamusanze. Yesu Zamuri. Haleluya. Yesu yamusanze. Yesu nimekutana na Yesu wangu, Nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo akaniokoa. Izo muzee yavugaga nukuri. Ibo bamenye Imana kera twagatumona tugahunga, turi ahantu twapfa kubona muzehe pasteur aragize gucya ahantu twaza tunywera nkamera n'ibindi, twama twiruka kandi twaramutinyaga, akanavuga na make tukatugira duti, twaramutinyaga muri kiracu hagati. Asifiwe. Amen. Nuko yagaza agenda, nuko yagaza yitwara, kandi uko yavuze bikeya nje mfite byinshi muziho, kandi nabimenye nkiri umupagani iriya. Abagabo bakishijwe ntitwabayoberwa, ibibazo bayoberana, kandi twishimiye kumubona hano. Amen. Yesu ahimbazwe. Ahimbazwe iteka. Asifiwe. Ahimidiwe. Shehe Abubakar agenda gari makamba bashaka kumujana muri hoteli, arababwira ngo nti yari umuvuga butumwa wa wundi rurangiranwa muri Islam, bene wa wundi nkuko twavuga ngo kabayungicu n'abandi abantu bo hejuru cyane. Umuntu wari umaze kuzana abakristo bose abakuririye, ngo amare rero aranga ngo ntiyoja muri hoteli, ariko umurimo w'Imana kandi Imana atasi. Niyo mpamvu Pahoro wanasifiwe. Amen. Pahoro ni gitaga Atenayi yamye yirukanka gutya yamata ahantu hari ibigirwamana, ngo amare yamatangira kubimenagura, arabikubita hasi, yamasiga kimwe gusa cyanditse ngo imtima itazwe, ngo amare cyo ngica barisho yamababwira. Ako ye Pahoro nawe yari itangaza yagaza kire yamagafi kugira ngo kwabwiriza abantu. Ikihebe. Akamage iwe cihebe, akamagira ngo kugira ngo ntuzamubona iyo umuntu yibje abantu kuntu baza bashururuka, ariko akubitwa niko Pahoro we nivyo yagazagira, yagaza akora akagafi kugira ngo none hakubitwe muri kwa gukubitwa kwe agirije avuga Yesu Kristo. Yesu ahimbazwe. Ahimbazwe iteka. Uyu mwega nuzamura amaboko. Asifiwe. Haleluya. Turashaka ko bene wacu bamenye Imana, turashaka ko abantu bamenye Imana, turashaka ko ikintu gihe abantu bamenye Imana. Yesu ahimbazwe. Kandi ntiboyimenya bitanyuze muri Kristo Yesu. Abubakar aranga ngo ntiyorara hehe, ntiyorara muri hoteli, ngo waraguma mu musigiti, niho azoza ararasenga kugira ngo abone uko abona abakristo, azobaza nejo bazokora concert ikomeye kugira ngo azazagire, ngo amararayemo ngo araremo suyama mutahaho l'effort yamyaza nijoro, ariko asenga muri maduwa yawe, ariko asenga ngo ariko asenga. Yesu yamamuzaho yamubwira ngo Abubakar undenganyiriza iki kujya kwa Pahoro neza. Abubakar akumva ijwi, ngo yumva ijwi akagira gute, agakoresha mu maduwa yawe. Ntimuzi ko Goriyati yari ko tuka Dawudi mu manazi wabo mu maduwa nyine,
cise no kuri kwima za muri Imana cyubahiro turataramye none ngo amare akamubwira ryamubwira asura agasenga munani agakomesha ngo akaruha kaje hanze kaje ku marobina kaje gutawaza ni kujya baza bakaraba bakoga n'ibirenge kurya navyo ngo bifite nk'imihamuro yabo none ngo arangizagira gute ijwi rikamersura kandi rero gute ijwi rikamersura kandi rikamubwira none kugeza ubwo bahanganye nawe ijoro rigera hagati ngo amare Yesu Kristo nihuse nanze kubivuga byose uko bimeze amaze ngo Yesu Kristo akora igitangaza Yesu ahimbazwe ngo amaze ngo Yesu Kristo afata inkota yamabona ukuboko gufasha inkota kuramubwira ngo nutemera kunkorera ngo urapfa ngo amare ngo yamabwira kwa kuboko najajwe riko rimubwira ifashe ngo hari wo kwemera gupfa se ngo yamari mubwira ngo ese ngurinde ngo nkagukorera za muri Imana amaze ngo Yesu Kristo muzi ko yabwiretse ngo yabwiretse gusara ku musaraba yamubwiretse ku musaraba amaraso ururaso rukuruva ngo aramubona gutya ngo arahindukira ngo aramureba ngo reba Yesu ari ku musaraba ngo yamavuga ngo mwami wanje mana yanje haleluya naho Abubakari yakirijwe yamavuga ngo yamamubaza atese none ko mbaye gutya kandi ndi hano naho nocikira none biragenda gute kandi ejo numukutano bizagenda gute Yesu yamamubwira ngo ntugire ikibazo ico nashakaga no kugira ngo nkorere ati bindi byo ubindekere ngo amare yamubwira ngo ejo uzoje mu mukutano nta kibazo ngo nzokubwira ibyo gukora uraca mu gitondo konsere ziraba abantu bose baraza konsere y'abandi abantu bose baraza bo muri rejo y'Amakamba abantu bose baraza ngo barangize amaze ngo bamuha ijambo gakuvuga nko muri Mpaye yaragiye kuvuga kandi abayisilamu bose baje n'abandi gabaje kureba uko ngo amare rero Yesu ahimbazwe iteka bahaguruka gushaka kuvuga ngo ashake kuvuga ijwi rya mari turuka mu giti c'umwembe kiri inyuma yiwe ariyo rya mari mubwira ngo ugiye kurira utabaka ugiye gukora iki kuraje gukora iki ngo arahagarara gutya ngo araceceka ntiyavuga ngo yagira ngo avuge ijwi rikamesoka kandi akaryumva wenyine abantu ntibaryumve ngo amare ijwi rya mari mubwira ngo va aho ngaho ngo wiruke umuntu yo kwiruka muri mukutano gutya kandi ngo bari bagire ku musozi muri konsere hanze ngo yamayiruka gusa yamari mubwira gusa ngo wiruka Imana itangaza Imana izishura umuntu mu isoko ngo we yamayiruka yabonye yankota amaze ariruka amaze umukutano wose umubomokaho ariko umubomokaho bavuze ngo umuntu arasaze none ariko abandi bakavuga ngo abakristo nibo bamuroze bati kuri uyu muntu cankiwe abakristo b'imakamba kuba bamuroze nakora igitangaza ariruka reba umukutano kubotseho ngo amare gusa ngo yicara ahantu gusa mutwatsi aho ngaho ni Imana yamuhishiye ngo bakaza bakamunyuraho abandi bakamunyuraho ngo barashaka barahebura ibitangaza biraba abantu bose barataha umuntu baramubura abantu bose ngo mare kweyuka Yesu aramubwira ati rero nguba atugende hari hakurya muri kare kadugudu aturabona iriya nzu yinjiremo ataho ngaho niho uzomenyera ibindi bizokubaho atuzobabwira amakuru yakubayeho naho koga n'inzu mucaro ahantu n'inzu y'umuturaga ari kusenga Imana usenga Yesu Kristo amen wamaze yamagira gute yamagenda neza no muri yanzu ngo arakomanga ngo ati njewe nduyu nawe mamufata bamujanya handi bageze kuri rejo rero gakuba basteri bakomeye no ku muntu baramufashe amakuru aramenyekana ko yakijijwe umunsi babimenye ko yakijijwe iwabo muri Tanzania kuko se nabasekuru n'abayisilamu bose banyo bamwicira umugore bamwicira n'abana be batwika amamodoka ye n'amaduka ye ise yamavuga ngo mubitwike mu mwice n'abana bamwice abana babiri n'umugore batwika n'amamodoka yiwaragira uwo munsi rero ko tubwira turi mwivuga butumwa ati mwebwe ga Yesu haleluya noneho garakunda avuga Imana yari ko atubwira uwo munsi ngo afite intego ngo yo kukura abantu muri Islam ngo akubaka amaparuwasa 7 kandi abantu akuye hehe akuye muri Islam none izo mbaraga yazikuye kumenya Imana nuko yazikuye muri Kristo Yesu za muri Imana icubahiro yaje mu Rwanda kugira kakangahe yageze n'igisenyi umunsi umwe abayisilamu bamuteza inzuki hariya muri stade bamuteza inzuki ngo arangije yamavuga ngo kuko bari baje kumuhungabanya kugira ngo tagire gute
ntakomeze ngo muri aya mavuga ngo izi nzuki zose ziha zirya abantu hano kugira ngo ntibumve ijambo ry'Imana zose ngo zize kuri urutoki rwanje zose zamaziza ku rutoki rwe gutya ziraza ngo muri aya mavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ngo ku kuboko ati zamaze zigenda uko agize ukuboko ariko zamaze zigenda zigende ziyohere zamaze zigenda uko yagize ukuboko zamaze zigenda baba Islam ariko muteze inzi bambabaza gupfukama nibo banje bakizwa uwo munsi asifiwe. Turashima Imana watanze Yesu kugira ngo aze kutumenyekanisha Imana. Turashima Imana ko twamenye Yesu binyuze muri nde Bibiliya iravuga ngo wanasifiwe ngo kera kose ngo Imana yavuganaga n'abantu mu kanwa k'abahanuzi ngo mu buryo bwinshi no mu bihe byinshi ngo ariko ngo muri iyi minsi ya none biri mu kuvugana natwe ngo binyuze mu kanwa k'umwana wa Yesu Kristo. Haleluya. Turashima Imana ko twamenye Yesu. Jambo w'Imana. Iryo ni ijambo rya mbere. Rya kabiri ni ntama w'Imana. Izina rya kabiri rya Yesu ni ntama w'Imana. Akomana we cikije ndaricikije nyine ntama wiki ntama w'Imana. Ntama wiki izina rya kangahe? Ntama w'Imana. Ntama w'Imana bonge etosepelele. Kikola. Sandro Eloi Eloi Eloi. Lelo Eloi Lelo. Buende buende. Jango esole somme que sans pari adore. Jovela. Umwigeze kubwiriza mu Gifaransa. Kubwiriza intango a cause de l'agneau. Gusa niko yavuze. Ariko yewe we. Ngo kubera umwana w'intama gusa w'Imana. Ninjye jambo gusa yabwirije. Amaze rirankorogosora. Uwo mugabo yankuye ahantu yabwirije muri Zayoni mu gatenga hariya. Ye. Uzabwiriza nanone. Amen. Atukuze mfalme wa Yesu. Yohana ntimuzi Yohana wabatije Yesu ngo yari muzi Yohana ukuntu atari yoroshe ntimuzi Yohana ko yarakoresha Gitanga. Yohana bagazuvuga gutya abagabo bakamavaza gidurayi na za kitengera na hehe bakamanuka bose bakaza kubatizwa kandi abafarisayo bambaye makanzu n'ibindi bintu biremereye bikomeye n'inyandiko zimeze gutya abafarisayo batagaza bakorwaho ariko gusa ngo yarangurura ngo akavuga ngo nimugore nzira z'Uwiteka ku bwami bw'Imana bubegereye. Haleluya. Yesu yaravuze mu mabja we n'abagore ngo nta guruta Yohana. Ariko ngo Yohana umunsi umwe ngo amurebe umuntu wambaye kimwe n'abantu usa n'abantu ngo afe kumureba gutya usa ntiyigeze avuga ngo uriya ni Yesu cyangwa ngo avuge ngo uriya ni Imana yamye avuga ngo dore uriya ngo uriya umwana w'intama w'Imana gukura hirya habyo bari mwisi Mana Israeli we Mana iwacu we. intama bisobanura igitambo ibitambo nivyo bigize Bibiliya habe na Ibrahimu wa munsi yabonye intama Yesu ahimbazwe. Haleluya. Haleluya. Kuriya Yohana biriya yavuze ngo nguri umwana w'intama w'Imana kuriya yaravuze Bibiliya yose. Haleluya. Hey!
Mwicare. Ntama w'Imana. ntama w'Imana. Ndio. Ntama w'Imana. Aburahamu Ze kumubona mu shusho y'imfizi y'intama. Icyo gihe yari gifashwe n'ibihe, ibyo bihe birarangiye, dore Yesu araje. Yesu araje, imwiza nk'ikizu bazuba. Aburahamu yigeze kumubona ishusho y'imfizi y'intama. Icyo gihe yari gifashwe n'ibihe, ibyo bihe birarangiye, dore Yesu araje. Yesu araje, imwiza nk'ikizu, imwiza we ntama w'Imana. Yesu ahimbazwe. ahimbazwe ibihe byose. Turashima Imana yatanze Yesu k'igitambo gikuru. Niyo mpamvu Bibiri ivuga ngo zamura Imana ishubahiro cyane. Aburahamu yigeze kumubona ishusho y'imfizi y'intama. Icyo gihe yari gifashwe n'ibihe, ibyo bihe birarangiye, dore Yesu araje. Yesu araje, imwiza nk'ikizu bazuba. Izi y'intama niyo Yohana yarabonye. Bibiri zivuga ngo ibitambo Yesu ahimbazwe cyane. Ngo ibitambo, ngo abatambyi ngo batambaga ibitambo ngo buri munsi ngo aherana ngo ibitambo ngo rimwe mu mwaka. Ariko yamababwira ngo ica umwuka wera tumenyesha ngo nuko inzira ije ahera ngo yari tarerekanwa ngo Yesu Kristo ataraza. Ngo amara yamavuga ngo amara yamavuga ngo kandi asifiwe ngo habonetse ngo umutambyi mukuru ngo utarigeze yinjira mu ihema ryubatswe n'amaboko y'abantu. Ahubwo ngo habonetse ngo umutambyi mukuru ngo wijiye mu ihema ngo ubwiwe ngo yinjizwa n'amaraso. Ngo kandi ngo ntiyigeze yitwaza ngo amaraso y'ibitungwa n'ay'amapfizi. Ngo ahubwo ngo yatwaye ngo yarinjiye ubwiwe. Asifiwe. Amen. Yesaya yarabivuze aravuze ngo arashensha kuko ngo arakubitwa ngo arababazwa cyane ngo kugira ngo tubone ngo abone urujaro. Zamura Imana ishubahiro. Yesu ahimbazwe. atukuzwe. Bose uyo bakavaga muri alwi ilwingwi ngwe intama. None muzambwira ngo abanyegiputa bavuye mu Giputa, abanyesirayeli bavuye mu Giputa byagenze gute? Si intama, sa maraso y'umwana w'intama yabakuyeyo yonyine. Nibyo Yohana yaravuze, yarabikusanyirije hamwe akora kwa Imana. Igihe cyose bakora Pasaka babikiraga umwana w'intama umwe. Uwo nguwo niwe bagiraga nkeloki ansomeriate, umwana w'intama utagira inenge. Muzabwira ngo Rahabu niki camucunguye sans faire. Rahabu yari indaya. Rahabu yari indaya ruharwa izwi n'icapa na badge. Yego. Ariko ntimuze ko yabwiye bare abagabo babatasarabwira ngo nimusinyire isezerano. Muri iyo isezerano bamuhaye kagozi k'umutuku kashushanya. Yesu ahimbazwe. Yarancungu ngubugingo uwo niwe mami waje. Yarancungu ngubugingo uwo niwe mami waje. Zamuyewe amaboko yashishina ry'uwo mwami. Zamuye zamura amaboko
ba baracungujwe ducunguzwa n'amaraso y'umwana w'iki w'intama niko Petero yaravuze ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu wenyine ngo arabijana abibambanwa ku musaraba ngo aje kuba igitambo kizima Bibiri iravuga ngo ntimwari mwaregereye wa musozi watwikaga ngo wabagicucara uko koma ngo nijwi ry'amagambo n'iry'impanda ngo kandi uwo musozi ngo ruteye ubwoba ngo namusi yagendagaho ngo yagendaga hinda umushitsi ngo nitungo ngo ryatinyuka gukandagiraho ngo ryaterwaga amabuye ariko ngo amara yamavuga ngo twegereye ibintu bitanu icambere ngo twegere itorero ry'imfura ry'abana b'Imana icakabi ngo twegereye imyuka y'abakiranutsi batubanjije kera icagatatu yamavuga ngo twegereye ngo na lekure sa ngo n'abamarayika batabarika icakane yamavuga ngo twegereye n'Imana umuhuza w'isezerano risho Imana umucamanza wa bose Imana umucamanza wa bose ngo amara yamagara kuri dofe entreche yamavuga ngo twegereye na Yesu Kristo twegereye na Yesu Kristo ngo umuhuza w'isezerano risho ngo amara yamakubita finale conclusion yamavuga ngo twegereye n'amaraso ego ngo avuga neza kuruta ya Abeli ameshoge arabohora ayo maraso ya Yesu ni meza amaraso ya Yesu ni meza amaraso ya Yesu ni meza amaraso ya Yesu ni meza ayo maraso ya Yesu ni meza turashima Imana yaduhaye igitambo gikuru mwana w'intama tama w'Imana mwana kondo wa Mungu isezerano ryawe bakomeje kuribamo twe n'abasogokuru n'abasogokuruza icya gatatu amen izina rya gatatu rya Yesu ni Emmanuel Imana icubahiro asifiwe Emmanuel Dio nivuga ngo Emmanuel Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe n'abantu Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti tambo ele konda ate tango otesapela ate Dio Yesu yaje ari Emmanuel Emmanuel. Mubona umuntu yari yaracumuye ngo amare gucumura Imana iramwanga ngo imare kandi yongera kugira imbabazi ngo imare kugira imbabazi Imana yifuza noneho kuzabana n'umuntu ibikora mu gishushanyo ariko mu ihema ibwira Mose ngo bakubuturo inze guturana namwe ariko bisobanura Yesu uzaza kuza amaze barabivuga gutya bavuga ukuntu Yesu azaza hari n'igihe lokiba samperi da lasire hari ukuntu bagaza babivuga bakabivuga ninkiso ompere habe na Balamu na Balaki baravuze ngo nukuri nta baryamye uriya ni Yesu wari barimo bashoreye asifiwe asifiwe amen no kugeza ubwo Yesu ahimbazwe cyane ahimbazwe ite amina amini nongeta jile abanyasiraheli bagaza bizera akabati bagaza bizera igiti bakacizera isanduku irimo ibitundu dutatu bakamabjizera bakamagenda kubera gusa ngo ari mu isezerano icuma nabivuzeho asifiwe kurya ngo ne pressa proya muzi ko ngo amaze ngo Mose ngo akamavuga ngo Uwiteka we ngo hagurukana natwe ego ngo ryiki gicu gihagaze ngo amazimana Mose akamavuga ngo Uwiteka we ngo urubuturo bwacu asifiwe amen Emmanuel no muvuga nkamugeza ryareba no nkamugeza ryare Emmanuel nukuri kw'Imana Yesaya waje kubivuga yamabivuga biri hanura nico gabahanuze hanuye mbere amaze kubona Imana ngo yamye avuga ngo dore umwari ngo azasamina ngo kandi ngo azabyara umwana w'umuhungu ngo azitwa Emmanuel bisobanura ngo Imana iri kumwe n'iki turashima Imana ko Yesu umunsi avuka marayika wenyine niwe wamanutse ngo amanuka yamamanukana n'abandi kandi ngo urwego rwa maruzamuka akarasisi kamagatangira ngo bariko baririmba indirimbo ivuga ngo mu ijuru cyubahiro kibica Imana ngo no mwisa amahoro kuba yishe Yesu ahimbazwa cyane iteka ryose kuri Imana yarije kubana n'abantu nico byitwa Emmanuel ni ukuntu Yesu yaje kubana n'abantu Bibiliya ivuga ngo yavuye mu ijuru ngo aramanuka ngo araganduka ngo amera nk'umugaragu w'imbata ngo yika hasi cyane ngo arika hasi ngo bituma Imana imuhirinde izina ngo risumba n'amazina yose Emmanuel azitwera wisumba jose nukuza mizera wese azakizwa
azitwera isumba byose ukuza mwizera wese azakizwa azitwa wera azitwera isumba byose ukuza mwizera wese azakizwa. irya kane ni Kristo, niryo zina rya kane rya Yesu. Zaburi Imana ishobora cyane. Asifiwe. Umunsi umwe yabajije abigishwa arababwira ngo ese muza mwumva banyitande hano hanze, bakamavuga ngo Yeremiya, abandi ngo Yohana, abandi ngo Eliya, none mwebwe muza mwumva abana bakamashidikanya. Ariko Petero kuko yashirukanyaga cyane tusadukunda nko gusa cyane, Zaburi Imana ishobora cyane. Asifiwe. Matendo ya Mungu yapita faha. Hari abagabo baza babimburira abandi. Petero yamavuga ngo ndabaza Monsieur, moi Monsieur. Ngira ukuboko kazamubwira umuntu iyo yamenye ijibu aza yamaguma nko kwegera mwarimu. Siyonza kuba nanje uwo munsi habe nanje mba narajeretswe ko nza mbona naje bagabona none baza bataramira Imana bagatokombera none bakagenda. Se umuntu azataramura ukuguru kumwe ukundi kwarasigaye hanze gute? Ni muzamu ukamugashira hanze akandi ukamukoraho sha kamwe gakari hanze kamwe kari hanze kandi kukarabijina mu rusenge. Umuntu Bwana asifiwe. Amen. Bataramye uyu mugoroba Mu izina rya Yesu. Yesu ahimbazwe. Ahimbazwe iteka. Mara yamavuga ngo ngo mara Yesu yamavuga ngo ngaho subiza. Yamavuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Asifiwe. Yesu yamavuga ngo Pete si wewe ngo si inyama n'amaraso bibiguhishuriye, ngo ahubwo ngo ni data amwishura, ngo ni data wo mwijuru, ngo kandi kubera iyo mpamvu ngo nzubaka ngo itorero kuri wewe, ngo kandi iyo miryango ntizagira gute, tizarinyeganyeza. Kandi yamavuga ngo ayifunguzo z'ubwami ngo ico muzakengura kwisi. Buriya guhishurirwa Kristo ukamenya gusa Kristo ko ari Kristo mwana w'Imana. Yesu ahimbazwe. N'ubutware bukomeye n'imbaraga zikomeye ziza zikora igitangaza. Ubundi Kristo bisobanura iki? Kristo bisobanura nyine bi Kristo mu Giheburayo ni Mesiya. Mesiya na Kristo bisobanura ikintu kimwe, bisobanura ngo nuwasizwe. Mbese impamvu yitwa Kristo nuwarobanuwe, mbese nuwatoranirijwe. Niyo mpamvu umunsi yezwa ni umunsi inuma yamanutse amaze kubatizwa. Amaze kubatizwa Yohana amaze kumubatiza, Mwuka Wera yaraje amuhagaraho ngo amari, ijwi rivugira mu ijuru ngo ravuga ngo nguyu mwana waje, nguyu mwana nkunda kandi kagira gute, kamwishimira. Ko yararobanuwe, ko kuvuga ngo ararobanuwe ni ukuvuga ngo amavuta gusigwa, wasizwe naba hasigwaga batambije, hagasigwa abahanuzi, hagasigwa n'abami. Abo bantu ibyo byose ko ari bitatu mu isezerano rya kera bya representaga Yesu Kristo uzaza. Yesu ahimbazwe. Ahimbazwe. Haleluya. Haleluya. Habe no muri Yesaya 61 haravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njyewe, ngo yansigiye amavuta kugira ngo ngire gute, ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Gusigwa ni mwakira amavuta ya Yesu, ni mwakira Kristo mu bwingo bwanyu. Yo ni izina rya kangahe? Ya kane. Turashoje. Izina rya gatanu niriya twasomye ni Yesu. Nimuvuge ngo Yesu akora kwa Imana. Petero yaravuze ngo feza n'izahabu ntazo mfite, ngo ariko ngo mu izina rya Yesu ngo haguruka. Mureke mbabwire izina rya Yesu gatoya tube nk'abatarama. Muri Imana asifiwe. Iryo zina ndarikunda, zahora ndirimba. Mathématique
matela totonto somayaka kango kango le porte le for de la guerre senker itono nababwiye ngo abantu bataza basobanukirwa Kristo ngo gusobanukirwa Kristo nta gitaramo kibaho nta Kristo turi mu bantu nta gusobanukirwa Yesu wari we ariko yemewe ariko muzamutekereza nkarahabu mwanje ngo rahabu Rusi muzamutekereza Rusi w'umunyamahanga w'umuwabukazi wagazu deposi kelefo akumva Elimeleki n'abagabo biyo ko barasenga ngo yamaguma aravuga ngo ayimana abantu ni mukubabona munzogira muzi ko barusi bagaza bahishurirwa Imana bagishurwa Kristo timuzi ko rero waje kuba nyirakuruza waba Yesu donc akamabwira nyirabukwe ngo winyingira kugusiga ngo aho uzaje niho nzaja ngo kandi ngo aho uzarara niho nzarara ngo kandi Imana yawe niyo ngo n'ubwoko bwawe nibwo buza ubwoko bwanje ngo kandi ngo aho uzagwa niho nanje nzagwa baduhambane twembi ngo amara yamagenda Rusi yamaja mu Israel Bethlehem ngo amara gushika Bethlehem yamagira gute yamabwira nyirabukwe ngo tuzopfira n'inzara muri inzu ngo amara yamavuga ngo reka nje guhumba mu mirima y'Abanyisraeli yamatinyuka no kumuzi ko Rusi nk'umunyamahanga yaragereranyijwe n'imbwa muzi ko Naomi yahageze bamusetse baramubwira ngo kwiwazanye imbwa muri Israel ngo bakazamubwira ngo Naomi bite akazamubwira ngo ntimunyite Naomi ngo munyite Mara ngo ibintu byarashaririye niko rero Rusi mwana w'umukobwa witwa Rusi zamuri mari cyubahiro atukuze Rusi ngo yamavuga ngo mabukwe reka ngenije guhumba mu mirima y'Abanyisraeli guhumba ni ibintu bigoye nukugenda utora twatakaye Abanyisraeli barasaruraga ariko bagasiga duto abanyamahanga bazoza banyura mu murima nabo bakarya Abanyisraeli bari gitangaza naho twese twama dusarura ibintu byose twamutumaraho nakasiga gwagatora muze musigira n'abashonji nabo batori mu murima hari hanze asifiwe Rusi yamayikoza hehe Rusi yamayikoza mu murima umurima yikojejemo asanga nuwande Boaz bendo le forte la fepe qui s'affont introte pesike le someta contrite la tropele sans cotir turataramye mu izina rya Yesu yes tambuka Rusi tambuka bene tujya bibagiwe reka nkubwire muri iki gitaramo ntugitoye ubusa urasarura none hamwe izina rya Lagos muri iki gitaramo haraba gusarura nta guhumba kuriho ugize iminsi uhumba horo y'Imana bane na yego musubiza ngo ahindukira gutya abona ngo yamavuga ngo sura mwana w'umukobwa ninde uyu mwana w'umukobwa waje mu murima wacu uyu murima wahujemo ninde zamure amaboko Imana yabashoye asifiwe atukuze ako Imana Israel Imana utajya uburukugira abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni utajya uburukugira utaje Imana we abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni ibishoboka ntibibaho Rusi kubera ko yanze ya Imana yahungiyemo iriya Mana yavuze ngo azoba umunyesiraheli ngo kandi Imana yanyu izoba Imana yanje kilo mosar yabavuga ngo muko tukongere kugendera inyuma batese bite batese urinde barambwiye ngo niwe wazanye n'umugore wacu witwa Naomi bati ni wewe gitangaza cha makiva ngo maze ngo ariko umugabo nawe yafashwe n'amashanyarazi ngo yamamubwira ngo Rusi ngo guhera ya masaha ngo ntiwongere guhumba yego ngo usaraka azabwira abagaragu ngo se mwamugaburiye ngo mwamuhaye n'amazi yo kunywa akazabwira ngo ati ni mumureke ati atangire gusarura no mu miganda atangiraga nko Rusi garahagaze kararumva gusa karumva kandi niwe ganyiri murima kandi Boaz n'umunyesiraheli asifiwe ayimidizo ngo amara yamamubwira ngo kubera impamvu ngo Imana wemeye guhungiraho ngo ukemera kudasiga inyoko bukwe ngo uriya mugore wacu watuye n'ibibazo ngo ukemera kumukurikirana kandi ngo ukemera kubana n'Imana y'iwacu iwacu mwumva ijambo yamubwira ikomeye
ngo aramubwira ngo Imana wemeye guhungira munsi y'amababa yayo. Ngo amara yamavuga ngo ishimwe ngo uyu munsi wa none Yesu ahimbaze. Ati uhaye uburenganzira igihe cyose uza. Yigeze asura guhumba se? Oya. Yamagira gutya yama saru. Umva mabwira ikintu mushabaye. Ngo yagize umutwaro ngo abona nano nako nawe yari yarengesheje. Ngo yagize umutwaro aragira ngo yamasura aravuga ibindi mu gikondorero. Imuzi gikondorero shakera. Arashaka mu gikondorero. Amaze ngo Rusi Yesu ahimbazwe. Ngo Rusi yamagira gute? Ngo Rusi arataha. Ngo amare gutaha bimwe biri hejuru ibindi yabishize hano. Hari ukuntu bagaza bahekera hano kahakunda. Yesu ahimbazwe. Amen. Za muri Imana ishubahiro. Ngo amaze ngo Rusi aramanuka. Bankumanuka hariya kwandukira ugende wishimye nyine. Nyirabuko ngaramubaza ngo niko mukobwa wa no kwa uzunga wikoreye uko wiruhumba amubwira amakuru ya Boasi. Yego. Nyirabuko ngaramubwira ngo ninde wagiriyeho umugisha. Ati uwo nguwo ni mwene wacu bugufi. Yego. Amare rero nyirabuko yamamuhimbira inama ya kigabo. Badamu muze muhimbira abakobwa banyu inama za kigabo. Za muri Marisabahiro. Ngo yamamubwira ngo noneho atubwo wagiriye umugisha kuri Boasi. Ati noneho atuzarindira umunsi umwe. Ati azagosora. Atuzagende noneho. Uzagende uzahengere arangije kurya no kunywa. Atuzagende umuryami ruhande. Yesu ahimbazwe. Amen. Za muri Marisabahiro. Yesu ahimbazwe. Amen. Mwumve noneho umunyamahanga yemera kuja kuryama iruhande rw'umugabo w'umunyesiraheli. Uko nuko amateka bamwe batayazi cyane. Nje gakunda byumva ukuntu mbiziho abanyamahanga ukuntu bari bafashwe. Uretse Yesu Kristo waje tuvuga ejo bundi. Niwe waduhaye uburenganzira gusa. Asifiwe. Kristo nanone ugomba kuberwa. Hari abantu bamwe zabashagarara ukazubona tibanaberewe n'ubukristo. Ukazubona babaye nko kubuntu. Ni gute? Usarire ngira umusizi nagaza nshaka ukuntu mjiratana kandi nagaza mbigendera nk'agahayo nyine nkavuga ngo numuse ngo ndakindi kintu kigira umunyenga ku Kristo. Yesu ari muri wewe. Yesu no. Nubwo wo kwambara amasipere n'amawaxe ari yayigoma ni Kinshasa no muri Nigeria ntazabera abantu ariko iyo Yesu ahimbazwe. Atukuzwe. Ahimbazwe Yesu. Ryose. Ukugasa umugabo umwe w'umunyamurenge upfa kugira gucya gusa. Gukumbagira. Amen. Bomuragira ngo ibingi binkoresha niki. Kandi kuyo nsotse hano nzana mamba bene wa mugabo bene wa wundi ugize. Muzosuzume hano hanze. Habe no kuramukanya nje sinza ndamukanya. Hano hanze nta hanze. Ahantu uzwi ni hano mu rusengero. Habe nabo duturanye ntibanze. Nibaza bamenya sinza mpura n'abantu ngo naramukanya. Ntibishoboka. Nyine uwonzi uwo ntazi ntibishoboka. Nabwo nuko. Aho agafuka munwa kaziye gaho nigirira n'akagofero byarankijije. Wakwirwa uramusa abantu bose ukazotaha ryari.
ngo uramutse abantu b'ikasarani bose muraho mugaragara ngo iriya mwamuja muzosura muramukanya muzobona umwanya kuramukanya mugume mu byitoze hari umwanya uri kuramukanya ngo muraho ngo amakuru ni amaki ngo amakuru Yesu ahimbaza turi mu gihe cyo kwihuta cyane WhatsApp zaraje ngo zitusaze Yesu ahimbaza noneho ngo aje guhungura ngo aje kuryama ku mugabo w'umunyesiraheli ko muranyumva ni umunyamahanga ganimbwa muzi ko abanyesiraheli yagaza asuhuzanya gutya n'amahanga yibeshe atamenye ko ari umunyamahanga yamukoraho gutya yamusuhuza gutya akaja gukaraba inshuro 10 kubera kuba nena Yesu imbaza Azerusia magrale kelikosa kole bonge tanda la tope tanda kandi ngira amamubwira ngo woge wisige neza tusura kugenda nkugiye guhinga ugende wisize neza woge ngo amara yamubwira tugende rero rwase aragenda umukobwa w'abandi ngo amare kuhagera asanga neza nuko bimeze ngo amara muryamira ruhande ngo yicure yamasanga umukobwa muryamira ruhande yamaza ngo ese mukobwa urinde ngo aramubwira ngo nije Rusi wazanye na Naomi ngo yamubwira ngo ariko mukobwa ibintu ukoze noneho ni ibiki noneho utinyutse no kuza iwanje ngo yamubwira ngo iyi neza ukoze ngira rutiyo kure nyoko bukwe hari isezerano ryari kuri Bethlehem kuri gice ashaka kuzuza Rusi ni Bethlehem niza bindi Mikayeli kuvuga nawe umusumwe aravuga ngo nawe Bethlehem ngo uri mutoye mu bihumbi bya Yuda ngo ariko muri wowe niho zavuka umucunguzi ngo amara rero Boaz hajya siwe tuvuga si Boaz tuvuga yego ngo yamabyuka ngo yamavuga ngo yamagenda aje kubwira umucunguzi umucunguzi wamubwira ati noneho dore noneho uriya mukobwa wazanye na Naomi tugomba kumucungura umucunguzi yamavuga ati ntibishoboka jewe ndaje gucungura imbwa ndaje gucungura umunyamahanga yamubwira ati niba wansega rero mpeze uburenganzira ati yewe ngubu bujana bahamagara barahererekanya yambura inkweto arazimuha ngo mare kuzambura rero yamavuga ngo aracungura Naomi kuri Rusi ngo mare rero ariko igitangaza cyabaye uwo munsi ngo wamari umunsi ngo yamucunguye habaye ubukwe ngo haba ubukwe rero Boaz akora ubukwe nande akora ubukwe na Rusi ngo amare gukora ubukwe hamanuka ubuhanuzi abantu bari muri ubwo bukwe ngo bama bavuga ngo nawe Efrata asifiwe ngo urazamutse Efrata ni Bethlehem Efrata niyo yabaye Bethlehem nyuma amaze ngo abagore nabo ngo amare kubyara umwana yabyaye ninde si Obedi ngo amare kubyara umwana abagore baje kureba umwana w'Abanyesiraheli nyine ngo bamufate gutya ngo demote geta sankole d'autres masanga periade asifiwe sa uyu mugore ngo waje muri rugo bama bahanura bamavuga ngo azatubere nkarashere na Leya ngo bubatse inkingi ya Isiraheli asifiwe ariko ngo bamamva ngo bakavuga Efrata we ngo urakomeze uri kandiriye imuzi ko yabyaye Obedi abyara nde Obedi abyara Yesaya abyara nde abyara Dawudi ni se wa Yesu sekuru wa Yesu biri zivuga ngo amasekuruza Yesu Kristo mwene nde mwene Dawudi uwo ni Yesu Kristo zamuri mani turicarire asifi amen haleluya Yesu bisobanura iki ndashosha Yesu bisobanura mu kigiriki nyine ni Yesu mu gihe burayo ni Yoshua zamuri mani cyubahiro cyane aho niho nshojeresha haleluya turatamye mu izina rya Yesu asifiwe Yesu kera kose nta mugore wabaga umupasiteri nta n'uwabaga umukozi w'Imana none dore wicaye hagati y'abagabo uko uzi impamvu zacu ni ukubera gusa Yesu ni Yesu wenyine ntukaze ushimira abaguhaye upasitori aho ngabo nyine muze muramukanya musuhuzanya umererwa neza nta kibazo ariko uzushima uzugenda mu mutima wawe uri kuvuga ngo turashima Yesu waduhaye ijambo abagore nta jambo bagiraga uretse no kumuta umukozi hari n'amakanisa amwe ayobje cyane muri kino gihe atemera ko abagore bavuga agira ariko Yesu yaraje gutya yamavuga ngo nta mugore nta mugabo amen nibo bambere bahamije kuvuka kwe ni ukuvuga ngo abagore ibo bacunguwe kabiri abagabo twacunguwe rimwe abagore bacunguwe mu bubata
bwo kuba bari abagore igihe cyose. N'abagore b'Abanyesiraheli ntibavugaga. Muzi ko abagabo b'Abanyesiraheli bahagurukaga bagashima, akavuga ngo arashima Imana yuko atabaye umunyamahanga. Ikindi akahaguruka agashima akavuga ngo arashima Imana kuko atabaye umugore. Buriya abagore ngo bari hirya y'inyegamo bo ntibavugaga. Yesu ngo ati yama bacungura kabiri. Mwebwe mwacunguwe ku bugore, ndagira ngo murabibona na leta ubu ngubu nyinshi ko ziragenda zibahereza ijambo kuko abagore ni Yesu wari bahaye mbere. Asifiwe. Umugore ngo yotambuka hariya gusirimba. Umugore mu Banyesiraheli yohereye. Ariko muri kino gihe cya none nabo n'abataramye mu izina rya Yesu. Mu Giheburayo ni Yoshuwa. Yesu bisobanura mu Giheburayo Yoshuwa, ariko ibyo ngibyo byose bisobanura iki? Yoshuwa na Yesu ni kimwe, ariko bisobanura iki? Bisobanura ngo Uwiteka ngo nagakiza kacu. Icyo bisobanura. Tugeze ku bakiza dusoze. Hanyuma rero muzi umuntu Yoshuwa muramuzi muri Bibiliya? Yoshuwa muramuzi muri Bibiliya? Yoshuwa ni hehe haba? Aba hehe? Musubize vuba vuba. Yoshuwa aba hehe? Mu Isezerano rya kera. Uzaho amateka yiwe make ninde? Voilà, nicyo nashakaga. Yoshuwa niwe wasimbuye nde? Aho! Ese ubundi Yoshuwa ataritwa Yoshuwa? Ubundi ninde wamwise Yoshuwa? Ninde muntu wise Yoshuwa Yoshuwa? Ninde wise Yoshuwa Yoshuwa? Biranditse muri Bibiliya. Ni Mose. Ni Mose niwe wamwise Yoshuwa. Ataritwa Yoshuwa yitwaga nde? Ataritwa Yoshuwa yitwaga nde? Yitwaga Hoseya. Asifiwe. Mwumva mbabwire rero impamvu yiswe Yoshuwa bisobanura ngo Jehova nagakiza kacu. Aribyo Bibiliya tuvuga. Hanyuma Yoshuwa, impamvu Yoshuwa ni iki? Ko turavuga izina rya Yesu. Si ryo rya nyuma se? Muri Imana ishubahiro. Yesu ahimbazwe. Yoshuwa Mose niwe wamurambitse ikiganza. Ariko amaze kumurambika ikiganza yitwaga Hoseya, amwita Yoshuwa. Ngo Jehova nagakiza kacu. Kuzihe mpamvu? Ngo nuko Yoshuwa mu bagabo b'Abanyesiraheli irya mbere ngo nuko ari we wubahirije amategeko. Wagaze usoza amategeko akajana na Mose, inkuba zigakubita, akabona ibihaye biba, ahagahara hasi akaguma ku biba biba. Mbese nawe yemera gusoza itegeko, aguma kubana na shebuja. Icya kabiri, Yoshuwa niwe wenyine wagiye gutata i Kanani. Aragenda aje gutata i Kanani, agarukana amakuru mazima. Abandi 10 bajanye uretse we na Yoshuwa na Kalebu, abandi bajanye bazana amakuru y'incamugongo. Kandi intambara ikomeye mu buzima bwa Gikristo ni ya mwene wanyu. Mwahagurukanye mwajanye mwatangizanyije kanisa, cyangwa mwatangizanyije ikiyumbe, cyangwa mwatangizanyije iki. Iyo niyo ntambara izigora. Intambara y'umunyamahanga yiriya hirya iyo ntizigora. Ariko ikindi ryaraje rizana amakuru y'incamugongo. Hanyuma abantu babiri gusa Yoshuwa niwe wazanye amakuru mazima. Ngo amare rero niwe watumye Abanyesiraheli bagira gute? Niwe watumye Abanyesiraheli bagera mu Kanani. Kuko Yoshuwa yaramaze kuvuga. Yoshuwa akora igita icya kabiri. Yoshuwa rero mu ntambara ya mbere barwanya Abanyesiraheli ni intambara y'Abameleki. Abameleki Yoshuwa niwe yavuze gute? Yoshuwa niwe barwanyije, arabatsinda mu izina rya nde? Icya gatatu Yoshuwa niwe kandi wabambukije Kanani, Yorodani ayicamo. Icya kane Yoshuwa niwe wasenye Yeriko. Uko ni ukuvuga ngo iyi Jehova nagakiza k'abantu. Agakiza ni ugucungura, ni ugucungura, ni ugukura abantu mu mwanya. Ibyo izina rya Yoshuwa yasobanuraga ni umuntu shujaa. Bisobanura n'ingingize izina rya Yesu rizaza kudukorera imirimo ikomeye. Izina rya Yesu bisobanura agakiza, bisobanura agakiza. Niyo mpamvu wa mugabo Simeyoni yasanze Marita, yasanze nako Yesu Mariya ari kumwe na Yosefu, ngo yamuvone mu mperezo y'umwana naje mufateho. Ngo yamuvuga ngo bwana, ngo urasezera umugaragu wawe, ngo kuko amaso yanje yiboneye agakiza, ngo ko wateguriye abantu bose kwisi, ngo n'abanyamahanga. Asifiwe. Pawulo yamayandika aravuga ngo nkuko ubuntu bw'Imana buzana abantu bose agakiza, ngo bwabonetse, ngo butwigisha kureka kugira ute? Utubahe Imana. Ngo mare kandi yamuvuga mu Baheburayo ngo agakiza karatwegereye, ngo kuruta igihe twizereye. Asifiwe. Ahimidiwe. Izahishuwe Yohana. Ngo mare Yohana aravuga ngo Yesu ahimbazwe, ngo yereka indirimbo tuzaririmba mu ijuru. Ngo aravuga ngo ni ukuri
ngo iyo ndirimbo tuzaririmba yanditse ku murongo wa 10 igice cya 7 aravuga ngo akiza nakimana yacu ngo nakumwana w'intama w'Imana ngo bariko baririmba batyo. Yesu ahimbaza. Nimwakire Yesu Kristo. Muri njye aravuze ngo nduwiwe nawe nuwanje aranze naje ndamu kubimenya nibwo buzima. Yesu Kristo waje muri twe turamushimira kuko ayo mazina 5 ya Yesu yatahane mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mundebe hano. Ashaka umuntu wese andeba. Yesu amashimwe yacu y'imyaka 7 mu maze Imana y'abakora ibitangaza ni Yesu wabikoze. Si amafaranga yanyu yakoze ibi, ni Yesu wabahaye amafaranga kugira ngo mukore ibi. Turashima Yesu w'i Nazareti kuko nibi ngibi bigomba kutwinjiza mu bindi bintu bikomeye mu buzima buzaza. Asifiwe. Ikirushaho kuruta ibindi byose ni ukwakira Yesu. Muri njye aravuze ngo nimemupa Mwokozi maisha yangu. Arasura aririmba ngo uzima ni nao moyoni, ngo uzima ni Yesu aliyeingia rohoni, natunza shambani, nashiba rohoni kwa raha na moto wa mbinguni. Aho ibintu bitandukaniye n'ibindi nuko Imana ya Israheli yotumenyekanisha Yesu, tukamenya Yesu. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ndabasabira kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ngiraho ubwenge n'uwo guhishurirwa ngo bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu ngo abone uko heza, ngo mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, ngo mumenye n'ubutunzi bw'imbaraga zayo ngo butagira akagero, ngo iziha twebwe abizeye, ngo uzakore muri Kristo Yesu ngo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Yesu Kristo w'i Nazareti, Yesu Kristo w'i Nazareti, igihe kirageze cyo kugira ngo abantu bamumenye. Umurinzi aravuze ngo kubimenya nibwo ki nibwo buzima.